إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün barlıkını yoktan bar etip, özünün keng rahmeti bilen bütün mahluklarını, barlıkını terbiyelep, rızıklandırıp turuvchi, bigrek de Edem balaların cheksiz rızıklar bilen, sana bitirip bulmaytırgan nimetler bilen rızıklandırıp, nimetlendirip, toyundırıp turuvchi Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga cın ko'ngillerimizden aytgan hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz bo'lib tursa edi. Suyukli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge cın ko'ngillerimizden aytgan salavatlarımız hem selamlarimiz to'xtovsiz erişip tursalar edi. Ya eyyuhal insanu ma gharraka bi rabbikel kerim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Allah Teala turudan turu her bir edem balasına deşe, her kişiye bu hutbeni, bu vaazını, bu ayetini tınlavçı kişiler her birisi üzerine alırga teyişli bu müracaatını, her bir kişi üzerine. Ya eyyuhal insan, ey kişi de, her bir kişiye ayrımaydı. Ma gharraka bi rabbikel kerim. Kerim bulgan, yumart bulgan Rabbin Allah Teala'dan çitleşirge, başka nerse bilen meşgul bulurga, Rabbin Allah'a şükür etmeskesini nerse aldap turadı, nerse aldadı seni. Ellezî bitindul cemaat sıfat bir etağına bir. Allah Teala özü turandaydı. Nindi Allah? Ellezî halakake. O seni halık kıldı de. Ana karnında iki tamçı katnaş sudan kanga eğlendirip, kandan it kisegini eğlendirip, it kisegini siyakke eğlendirip, siyakke it üstürüp, bütün organlarını buldurup dünyaya getirdi. Halakake fesevvake feadalek. Seni ağzalarını tigizlep, matur ettirip, gözlerini, kulaklarını, burunlarını, dişlerini, kol ayaklarını hem her parçasını tigizlep de, matur ettirip, öz ornuna koyup barlığa getirdi de. Feadalek hem seni tigizledi. Tigiz. Allah Teala Edem balasını dünyaya matur ettirip getirdi. En matur sıfat Edem balasında laqad halaqnal insana fi ahsani taqvim. Biz en matur surette yani tüzülüşün matur ettirip tüzüldük.
Sen şuşu Allah Teala özünün nimetlerini iske düşüre. Fi eyyi suratin ma şa'e rakkebek. Nişik ittirip seni de tüzüp koydu de, motor ittirip de. Şuşu Rabbim Allah Teala'ya ne için sen gıybedet kılmışsın? Ne için sen üzünni kızganasın? Nefesini birinci burunga koyasın. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim getirgen sahih hadiste Ebu Hurayra'dan radıyallahu anhu İnna Allah yarda lekum selesen ve yeshatu selesen de. Allah Teala sizin üç türlü gameligizge riza bulgaç yolunda onu emrite kuşa şunu işlegiz deyip üç eybirine kuşadı, üç eybirden riza hem üç eybirge açık iledi. Yarda lekum en te'buduhu. Birincisi ona gıybedet kılasızdı. İkincisi ve la tuşriku bihi şey'en. Gıybedet kılgan vakitinizde, yani gıybedet ol nerse Allah Teala'nın açığını getirmetirgan, onu yaratıp onun rizalığı için o riza bulgan gamellerini kılığın bu gıybedet. Gıybedet. Abid degen sözden alıngan kul, Allah Teala'nın ihtiyarına, emrine buysunucu kul, ol gıybedet kılar. Nerseden riza? Gıybedet kılığınızdan değil. İkincisi, وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Hem onun bilen bir retten, bir nindi, onun bilen bir retten, bir kimne de, bir nersene de koyup, şirk kılmazka. Yani, küp ilahler tutmazka, birgine bulsun ilahin, Allah Teala. İkincisi, bu buldu ikincisi, üçüncüsü, وَاَنْ تَغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hem barınızda değil, Allah Teala'nın jibine, arkanına yapışıp, tarkalışmağınızını yarata, hem şunlardan riza değil. Allah Teala'nın jibi Kur'an. Hablullahil metin, ol üzülmetirgan arkandı, kökten jirge taba düşken. Hadiste itilip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir üçü onun Allah Teala'da, ikinci üçü sizde. Yani mında jirge düşken. Kim tutuna şul jibke, şul Kur'an'ga, arkanga, Allah kuşkançı yaşay, ol cemaat toru yoldan çıkınmayı. وَيَكْرَهُ لَهُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ سَلَاسًا. Üç eybirini yaratmaydı o çoğuk ile. Birincisi, kıyle ve kâle. Eytti hem işittim. Eytildi hem işittim. Yani imiş mimiş. Bu birincisi. Allah Teala o çoğuk ile söz jiyip yürgen kişilerle. Uramda bargan vakitte, birbirleri bilen sileşip bargan vakitlarında, felen şolay iken, felen tegen iken deyip bu birinci Allah Teala'nın açığın getiretigen eybir. İkincisi kesratus sual, küp sıravlar verildi. Yani bana turugağına anlar bayramayın. Nindi sıravlar turunda söz bara. Hem üçüncüsü idâgatul mâldi. Malını erem şerem itü. İsraf itü. Çünkü Allah Teala şeriatını nerse için birgen bizge edin balasına şeriatını, dinini, akılını saklarga, neslini saklarga, malını saklarga, namusunu saklarga, dinini saklarga, şeriatını birgen. Bir şey birini saklayın. Şuşalar arasında cemaat, kişinin malı var. Lakin indi cemaat barısı da tertibi bilen. En birinci Allah Teala yaratatırgan eybir. Gıybedet. Allah Teala de gıybedet kılığız diye. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ. Min ilik yaşayan kişilerge de. Nefse emrettim de. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ. Allah Teala'ya gıybedet kılırga de.
Ләкин ничек гыйбадәт кылырга? Ихласлык белән. Нәрсә ул ихласлык? Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен генә гамәл кылу. Бер кемне дә аралаштырмау. Бу Аллаһ Тәгаләне ризалыгын ала торган гамәл беренче, гыйбадәт. Икенчесе шарт булып тора. Вәлә тушрику бихи шәйъан. Бер кемне дә, бер нәрсәне дә Аллаһ белән тигез куймаска. Менә моны җәмәгать бик күп кеше аңлай алмый. Әле җәмәгать хәзергесе вакытта да сөйләгән өстенә, аңлаткан өстенә, хәтта кайбер кешеләр белә торып йолдызларга ышаналар, гороскоп укыйлар, знак зодиаклар бар бит инде. Зодиакларга ышанып, менә монсы Водолей, монсы балык, монсы тагын нәрсә? Менә без, менә шуларның икесен бергә айларны карыйлар да, 12 ай бит инде, 12 айга һәрберсенең үзенең билгесе бар. Шушы айда менә шушы балык белән, менә шушы Водолей белән туры киләләр икән, менә без бер-берләребезне очратканбыз, менә шулай без туры киләбез, менә безнең характерлары туры килә, без бәхетле булабыз дип әйтеп шуларга ышану. Шушы китапларны укыйлар җәмәгать. Шушы китаплар белән мавыгалар, хәтта ярамаганлыгын белгән өстенә каралы дөрескә туры килә бит дип әйтеп ышаналар. Дөрес бит диләр. Һәм бу җәмәгать кешенең гомер буе дөрес дип әйттең бит син хәзер. Әле укып кына да утырмадың. Дөрес дидең, ышандың. Синең хәзер ничә ел укыган намазларың, ничә ел тоткан уразаларың, әйткән зикрләрең, тәсбихларың, биргән садакаларың бер сүз белән юкка чыкты. Җәмәгать ни сәбәпле? Лукман сүрәсендә Лукман Хаким үзенең газиз улын янына утыртып киңәшләрен биргән вакытта иң беренче нәрсә дип әйткән? Я бунайя ла тушрик билла. Эй улы кайгынам, Аллаһ белән бер рәттән берәүне дә куйма. Бер кемдә бер нәрсәдә әйтә алмый, ярдәм итә алмый, яшерен нәрсәләрне Аллаһыдан башка берәү дә белмәй. Син юк, менә бу кеше белә дип, менә бу әйбер белә дип әйттең икән, ширк кылдың һәм синең гамәлләрең юкка чыкты. Валакад ухия илейка ва ила аллазина мин qablika ла ин ашракта ла яхбатанна амал. Эй Мухаммад пәйгамбәр ди, без сиңа саллаллаһу алейхи ва саллям Коръәнне иңдердек ди, вахи кылдык ди, һәм сиңа хәтта яшәгән пәйгамбәрләргә дә вахи кылып әйттек ди. Әгәр ширк кылсаң, гыйбадәт кылган вакытыңда гамәлләрең юкка чыгачак. Пух-пырах. Нәк шушылай дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Без аларның ди гамәлләрен ди кыямәт көнендә алып киләбез. Менә бу синең гамәлләрең дип әйтәбез. Күрсәтә Аллаһ Тәгалә гадел, менә бу синең кылган гамәлләрең. Фәҗәгәлнәһу хабаән мансура. Һәм без аларны күз каршында оча торган кояшның яктысында күренә торган тузан бер теге шикелле очрачакбыз ди. Юк гамәл. Шуңа күрә җәмәгать Лукман Хаким үзенең улына шушындый киңәш биргән. Ширк кыла күрмә улым дип. Җәмәгать, безнең өстебездә бурыч, зур бурыч, гаиләбез içində шушы дәгъвәтне алып барырга, ширк кылмаска өйрәтергә балаларыбызга. Карап утырмасыннар телевизордан төрле гадалкаларны да, төрле сукыр әбиләрне менә шулай була, менә булай була дип әйткәннәр.
Şul әйберне алып кел, менә шул әйберне алып кел дә аннарсан карарбыз. Иреңнең менә шул чәчбертеген алып кел, иреңнең үзе белән йөртә торган әйберен алып кел. Белермен, мин сиңа нәрсә эшләргә икәнлеген аңлатырмын дип әйтеп, җәмәгать шушыларны кара. Кешеләр иманнарын зәгыйфләтәләр. Нинди генә передачалар юк. Җәмәгать аның бит әле шушы дәгъватны алып баручылары да 99%. Менә югалган әйберләрне чип табырга. Менә чыгып китә экстрасенслар, менә шул юл буйлап баралар. Җеннәр, шайтаннар белән эш итәләр. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bu küçük zor zulümdür. Lokman aytı. Özünün oğluna. Zulüm, yavuzluktur. Kimge karata? Allah'a karata yavuzluk. Çünkü aytı Allah Teala. Min gine bilemdi. Yaşırın eybirlerini. Min gine bilem kileşekni. Min gine bilemdi. Kimnin kim bilen bulaşağın, kimnin kimni yarataşağın. Min gine bilemdi. Yok, min seni aşanam Rabbim, lakin manda bir evi var hali. O sukur olsa da senin kibik bile diyeriz. Ol yıldızlarda bileler. Horoskoplarını okuylar cemaat. Qaysı günni iş başlarga da yarı da qaysı günni yolga çıkıp giderge yarı. Bu cemaat Müslümanlar, biz indi bütün milletlerge varmıyız. La tuşrik billah. Allah Teala yarata şirik kılmağanlar, hem şirik kılmağanlar gına cennetke girecek. Hem gafu da itilmeyik şu şirk. Bunu cemaat bir de unutar gayrami silevden tuktar gayrami. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bih ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allah özü bilen tin kurganni birer narsani gafu itmeydi. Bik talep aytiraydik gafu iterge mümkün deyip qatlı aytar. La yaghfiru. Şirkte ölüp gitse harap buldun. Elbette ölüp gitkince tövbe kılsan anlap Allah'tan sorasan elbette Allah Teala gafu kılar. Lakin eğer de bir kişi nindi de olsa bütün günahlarını işlep dünyadan gitse Allah Teala aytır. Tilegen bendeme gafu item dey. Tilegen bendemne gazaplayım dey. Mansında ümit var. Şunun için cemaat Allah Teala yaratta tırgan üçüncü bir ve en teğtasimu bihablillah. Allah Teala'nın Kur'an'ına hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaldırgan sünnette yabışıgızdı, yabışsagızdı, tarqalışmagızdı, her biriniz ayrım türkümlerge bölünmegizdi. Türlü partiyalarga, türlü gruplarga, ellerinde ihvanlarga, ellerinde hizbut tahrirlerge, halifet tüzüçülerge, hem tağın eller neslerlerge. Müslümanlar bulup, birge bulup yaşagızdı. Kur'an hem sünnet bilendi. Mene şu kişilerini Allah subhanahu ve teala yarata. Hem yaratkaç riza bula. Riza bulgan işler Allah Teala'nın emir etken işleri. Şuna göre cemaat Allah subhanahu ve teala bizge şu amellerini körsetti, iretti. Bizge peygamberi aşa yolunu körsetti. Şirik kılmaska ömür boyu 23 yıl devamında indedi. Cemaat dua kılgan vakitte da hatta koy bir kişiler hacga bargan vakitlarda da uçuratırga toru keldi. Hacga bargan kişiler dua kılgan vakitlarında Peygamberimizin yüzüne müracaat ettiler. Bu cemaat Allah Teala'ya gene bir dua kılırga gerek. Ey Muhammed, bulsun onun kabri yanında bulsun baribir. Kabri yanında bulsa da. Ey Muhammed, şefaqatinni kıl bizge deyip turudan turu müracaat ediyor. Bu cemaat turu şirk. Allah'tan soramay. Peygamberden soray. Dürüst izgi peygamber, ahir zaman peygamberi, şefaqat kıluvchi, lakin bit Allah Teala nerse dedi? Ve la yeşfa'u indehu illa bi izni. Men derlezi yeşfa'u indehu illa bi izni. Kim Allah yanında şefaqat kıla Allah? Zastupatsa ite Allah ikinci birey için değil.
bir kimde illa bir izni Allah ruhsat bergenden soň gına diyeceğim. Şoňa göre şirkni ýakşylap irenirge kerek. Ne için? Çünkü onlardan saklanyw için onu irenmeci bolmaly. Sözde de bula koy bir kişiler. Cemaat belki ışanıp da etmey turgandyr. Sileşken wagtda ipidir diye cemaat. Kimde kim ipi bilen ant etse, kimde kim kıyaş bilen ant etse, bu şirk kıldı diye cemaat. Allah'ın ismi bilen gine ant eterge. Çünkü sen kıyaşını, ipini Allah Teala derecesine koyar. Allah'tan başka birev bilen de ant eterge. Allah Subhanahu ve Teala her barşalarımızga da faydalı İslam şeriat ilimlerini alıp şu ilimlerimiz bilen amel kılırga, terbiyelenirge hem terbiyelerge nasip olsaydı. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله يسخط لكم ثلاثا. الله تعالى üç nersege katı açık ile imiş mimişlerge de. Kıyle ve kâle. Bu cemaat Allah Teala'nın açığın kitire turgan söz bulgaç, kişi özünün tilin tıyırga tiyiş ikenlik anlatar. Muaz İbn Cebel'ge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilçi itip ikinci ilge jibergen vakitte nerse demekti? Kuffe aleyke hâze. Tilin çıkarıp, tilin tutup, mine bu evirni tıyı dedi. Cemaat işitken nerselerini silerge yaramayın. Şulay bolgan iken, bulay bolgan iken deyip. Bir eğer de bilesin kilse indi kim turundadır, bar da şunun turunda işitken idim, dirisme deyip yüzünden sırada şundan bitti peçet koy şuşunda. Sileme. Süz yırtışı bulma. Süz taşuçı bulma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Min husnil islamil mer'i in yakşı Müslüman. İn yaxşı din tutucu, İslam dinin tutucu kişi de oldu. Şol kişi yüzüne kağılmagan nerseler böyle şıgıllenme turgan kişi. Nersege kereksin o kişinin tırmaşı? Yüzündeki koygar cevap veresin var mı? Gördün iken birer naçarlıkla iyi tüzet, lakin sileme. Min husnil islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni. İkincisi kesratus sual. Kişiden soraşu kerekmegen sorawlar. Cevap algan ıçraqta dinine, dünyana faydası bolmagan. Kinolar, seriallar turunda nerseler bolup bitkenligi hakında şular söyleşip oturup dinde bolmagan, lakin dini boyunca, lakin dinge bir faydası bolmagan sorawlar. Mesela atabız Edem bilen anabız Hava nindi jemiş naşaganlar iken, nindi jemiş naşap çıgarıldılar iken, bu sana bir fayda vermiyor. Onlar jemiş naşaganlar, tıyılgan jemiş naşaganlar şunun için çıkkanlar. Allah Teala senin üstüne yüklemedi bir nerseni de anlayabilirler, bilirge. Yani kerekmegen fayda bulmagan emirler turunda sorama. Kişilerden sorama. Bir katı hacetin bolsağına. Yani kişilerden sorarga irenme. Bana berip turali, tigini berip turali, mine bu mina bolsan el birelim mina. Yani bu şolay galimler eyteler. Cebrail aleyhisselam eyte, kişinin kadri hürmeti kişilerden bir neside sorama oldu. Kişilerden bir neside sorama. Hemin de cemaat koy bir kişi, koy bir şolay yok soruyor. Kerekmegen emirlerini özü hakkında, semiyasında, görüşesi hakkında, yani bu sorularda faydası yok soru. Nindi maksatlar bile soruyor, nersege kerek olsun ama. Beşincisi idaatul mal. Malını erem şeref itiyor. Yani bu malını tilese koya alıp barıp ırgıtıp yürü degen söz tügül.
Көршіден көріп қызықты, сенде ол әйбір бар, ләкин көршіңде, достыңда, туғаныңда сенікінен де яқшырақ әйбір бар. Алып қоясың, оныкі шекілді әйбір болсын деп. Яғни бұл керек ме сеңа? Мұның үшін жауап бересің. Hem şulay ышанышсыз болған кешелерге мал беру, шулай ук cemaat малны әрәм-шәрәм итүгә керә. Ышанышсыз кеше, беләсең ышанышсыз икәнлеген, малыңны бирәсең, акчаңны бирәсең, бурычка бирәсең, монда биреп нәрсәгәдер. Бу юкка чыгара ул малыңны, белеп торасың. Бу шулай ук cemaat шушы хадискә керә. Белә торып малыңны юкка чыгарма, чөнки ул аманат. Allah Subhanahu wa Ta'ala her birimizning turmuşun tertipte tutar için, bәхетле булсыннар için, ялгыш юлга кирип китмәсеннәр için, үкенечкә калмасыннар için бөтен юлны өйрәтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аркылы. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да хәерле, файдалы, изге гомерләр насыйп итсә. Малларыбызга бәрәкәт, җаннарыбызга тынычлык, гаиләләребезгә татулык, балаларыбызга бәхет, тәүфик, һидаят биреп, ахирет көннәрендә вәгъдә кылган җәннәтләрендә, Фирдәүс җәннәтләрендә һәр барчаларыбызга да очрашуны насыйп булса иде. Валхамдулиллаһи раббил алемин. Инналлаһа ва малаикатаху юсаллуна алан наби. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.